nagiye kuba ikaze hari nako mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza nibe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe ni ku itariki 17 Mata 2025 tubaha ikaze muherereye hose musaba ko wajya munsi iyo video yawe epfo gato rero mu ruhande rw'iburyo ugakora kuri subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa hanyuma ukande konzogera ihari kugira ngo ujye ubona notification zikumenyesha ko hari inkuru tumaze gutegura ukurikirane amakuru yacu mu buryo ubugezweho gatanu ku ukande tujye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndakubwira byinshi bitandukanye mu buryo rero ubu utandukanye ngiye kukugezaho aya amakuru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwemeza ku mugaragaro ko rero ingabo za FDLR zigomba gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. FDLR rero akaba ari umutwe w'iterabwoba umaze imyaka irenga 30 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No mutwe kandi leta y'igihugu cy'u Rwanda yagiye ishinja kenshi gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda dore ko unabarizwamo bamwe mu basize bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda muri 1994. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abasirikare bakaba bakomeje ibikorwa byo gushakisha ibikoresho bya gisirikare mu rugo rwa Joseph Kabila uherutse gutangaza ko yifuza gutaha mu gihugu cye anyuze mu burasirazuba. Mu gihugu cya Uganda ndaza kukubwira ko rero ari umwe mu bamaze kwemera ko yashatse kugaba igitero kuri perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ariko igitero kikaza kuburizwamo n'abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe rero u Rwanda rugaragaza ko umuryango mpuzamahanga ukomeje kujenjekera abarwanyi ba FDLR. Ibi byose akaba aribyo tugiye kurambura muri amakuru ku buryo ubu urambuye. Ndakubwira ko kandi aya makuru ku buryo burambuye kuri uyu wa gatatu ku itariki 16 Mata 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko FDLR idafite umugambi wo kuguma mu burasirazuba bw'igihugu kandi ko bagomba gusubira mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri urwo rwego kandi twemeza ko FDLR idafite umugambi wo kuguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amagambo ye agira ati bagomba gusubira mu Rwanda. Kuba rero bahari bitanga urwitwazo rworoshye rwo gutabara rero bidafite ishingiro. Ikindi kandi u Rwanda rugomba kumenya ko ikintu ari kimwe rero mu bigize umurage warwo. Igihe kirageze ngo duhagarike rero ibingibi, duhagarike kubungabunga FDLR nk'uko byatangajwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Minisitiri Karikamba kandi akaba atangaje ko rero ibingibi mu gihe abayobozi ba Kongo bakunze kwemeza ko FDLR itakibaho ahubwo ari urwitwazo igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragaza rero mu gukoresha mu gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika y'iki gihugu akaba ari Madame Therese Kayikwamba rero yamaze gutangaza ko rero izi ingabo cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba n'abarwanyi bayo bagomba kuba bakoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko yamaze kugenda abigarukaho. Ibingibi rero bikaba bigarutsweho mu gihe ambasaderi wungirije w'igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye witwa Robert Kayinamura yagaragaje ko nubwo hatowe imyanzuro myinshi isaba ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR usenywa, umuryango mpuzamahanga wakomeje kujenjekera imbere. kandi akanama karoni gashinzwe umutekano ku wa 16 Mata 2025 Kayinamura yibukije ibihugu bikagize ko kuva muri 2023 hamaze gutorwa imyanzuro irenga 20 isaba ko uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usenywa. Ikindi kandi yibukije ibihugu bigize aka kanama kandi ko muri 2013 hatowe umwanzuro wemeza ko hari habaho ubufatanye bwa Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Ingingo nyamukuru kandi y'umwanzuro ngo yari ugusenya FDLR, kwakira abarwanyi bayo bemeye kurambika intwaro nabo mu miryango yabo ndetse no kubacyura mu Rwanda. Hari ibitero kandi byakogwe kuri FDLR, abarwanyi bayo abakwirwa rero mu nkambi zitandukanye zirimo Kanyabayonga, Nyamirima rero Warungu ndetse na Kisangani. Bamwe rero ngo muri bo baza no gucyurwa, gusa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze ubwo zibihagarika. Kayinamura kandi yasobanuye ko uyu mwanzuro washoboraga gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari kubona amahoro arambye, kuko rero wakemura rero impamvu muzi z'umutekano muke kandi wubakiye ku cyizere cyari hagati y'ibihugu byo mu karere. Yagaragaje ko nyuma y'imyaka irenga 12 hatowe umwanzuro, hatewe rero intambwe nke mu bikorwa byo gusenya imitwe nka FDLR no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bayo, kandi ko rero n'ubu ngubu rero igihungabanya umutekano w'akarere. Yagize ati rero uyu munsi FDLR ikomeje kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza no gukora ubugizi bwa nabi burimo rero ihohotera
rishingiye rero ku gitsina, kurimbura ubwoko no kwica ku bwinshi. Ubu rero yateye intambwe yinjizwa rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu gisirikare cyayo FARDC imbere y'amaso yanyu n'ibikiri ibanga, ahubwo bishingiye kuri raporo zamuritswe rero nk'uko yabigarutse. Kayinamura kandi yagaragaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDLR rero ribangamiye umutekano w'akarere n'ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wo gusenya imitwe yitwaje intwaro. Asobanura ko rero nta gihugu na kimwe cyakwemera guhungabanya cyangwa se guhungabanywa n'ikibazo nk'iki ngiki. Agira ati nta gihugu u Rwanda rurimo cyakwemera ikibazo giterwa n'iyi mitwe. Guha ishingiro FDLR niyo byaba mu buryo buziguye byenyigiza kandi amakimbirane, ikindi kandi birushaho guhungabanya rero akarere. Yasabye ko hakorwa ubugenzuzi ku byagezweho nyuma y'imyaka 12 umwanzuro wo gusenya imitwe yitwaje intwaro utowe. Ashimangira ko u Rwanda rugifite ubushake bwo kuwubahiriza, cyane ko rero rwizera ko rero ku bufatanye n'ibihugu by'akarere byashobora kugera ku mahoro arambye. Uyu mudiplomate kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ashimangiye ko kugira ngo amahoro aboneke mu karere FDLR n'imitwe yishamikiyeho bikwiye gusengwa, kandi ko akanama karone gashinzwe umutekano gakwiye gukurikirana uko iki gikorwa kigenda hatabayemo gutoranya. Ikindi kandi yasabye ko abafasha FDLR ndetse n'abakorana na FDLR bahanwa rero imvugo zibiba urwango ndetse n'ivanguramoko bikomeje kuganza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikamaganwa n'aka kanama. Imyanzuro y'amahoro yafashwe n'imiryango y'akarere igashyigikirwa. Kayinamura yagaragaje ko kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye gukomeza gushinja ibihugu rero uruhare mu mutekano muke ugarije uburasirazuba bwayo, ahubwo ko rero ikwiye kwikemurira iki kibazo kuko ari icyayo nk'uko yabigarutse. Ibi ngibi rero bikaba bigarukwa mu gihe abasirikare mu rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza icyo twita XDMIAP bakomeje rero gusaka urugo n'indi mitungo bya Joseph Kabila Kabange wayoboye iki igihugu. Ikindi kandi batangiriye iri saka rero mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Limete mu mujyi wa Kinshasa ku itariki 15 Mata. Gusa rero ngo uwo munsi babanje gushwana n'abaruwamo kuko nta rupapuro rubaha uburenganzira bwo gukora iki gikorwa bari bafite. Aba basirikare kandi bagaragazaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender basanze muri uru rugo ngari ikimenyetso cyo kwategurwa umugambi wo guhungabanya inzego za leta. Ariko rero abaruwamo babiteye utwatsi basobanura ko zifashishwa mu bikorwa bya gisivile. Gusa umuvugizi kandi w'umuryango wa Kabila witwa Adam Shemisi yasobanuye ko rero aba basirikare basubiye gusaka uru rugo bari kumwe nabo mu muryango rw'ubugenza cyaha cyangwa se mu rwego rw'ubugenza cyaha. Gira ati itsinda rya JMIEP ndetse na ANL ryazanye urupapuro rusobanura igikorwa cyarizanye rero ku wa gatatu rero ku itariki 16 Mata rishakisha ibikoresho agisirikare rikeka ko bishobora kuba byaribwe cyangwa bihahishwe. Shemisi kandi yasobanuye ko uko byagenze ku munsi wabanje ngo nta gishobora kubangamira umutekano w'igihugu aba basirikare n'abagenzacyaha basanze mu rugo rwa Kabila. Umuvugizi kandi w'umuryango wa Kabila yatangaje ko aba basirikare n'abagenzacyaha mu rwego rwa gisivile bateguruje rero umuyobozi wa parike yitwa rero Vale de la Nsele ko rero nayo bagomba kuyisaka kuri uyu wa 17 Mata. Iyi parike kandi kaba iherereye mu gace ka Kinga cyangwa se mu gace kitwa Kikangati muri Kinshasa. Yafunguwe rero ku mugaragaro muri 18 n'iy'umuryango wa Kabila. Iri saka kandi riri kuba mu gihe Kabila maze imyaka 2 mu buhungiro. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bamushinja gukorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kabila kandi aherutse gutangariza Jeune Afrique kagiye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo anyuze mu burasirazuba bw'igihugu, ariko ntiyasobanuye niba azataha nk'umuturage usanzwe nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dusoreze muri Uganda rero umugabo waje guca muri umwe abashinzwe kurinda Perezida Museveni ashaka kumugabaho igitero ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo muri Kawempe y'amajyaruguru yemeje icyaha. Yugaba rero witwa Yoram Bagoma imyaka 28 y'amavuko yashinjwe ibyaha bigera kuri 3 byo gutera, kutumvira amategeko no gushaka gutera ubwoba, kubabaza cyangwa kugirira nabi Perezida. Ibyo byaha kandi ashinjwa byakorewe ku itariki 11 Werurwe ku kibuga rero cy'imikino cya Mbogo ahitwa rero Kawempe muri Kampala, aho Perezida Museveni yamamarizaga umukandida w'ishyaka NRM witwa Farida Nambi mu nteko ishinga amategeko muri Kawempe. Icyo gihe kandi nk'uko byagaragaye mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, witwa Bagoma rero yavuye mu baturage asimbuka bariyeri z'umutekano maze yiruka asatira Perezida Museveni imbere yo guhagarikwa n'abarinzi. Ibe rero ageze mu ntambwe nkeya cyane. Abari bitabiriye ibyo bikorwa byo kwiyamamaza bafashe telefone bafata amashusho maze iyo video ihita ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bituma bigarukwaho cyane. Kuwa kabiri kandi ku itariki 15 Mata 2025 Bagoma yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kawempe
aho rero yashinjwe ibyaha byavuzwe haruguru birimo icyo gushaka kugirira nabi Museveni. Uyu musore kandi avuga ko rero ari umushomeri kuri uyu wa gatatu rero ushinzwe kuri wa gatatu ushize ubwo rero yasubiraga mu rukiko rwa Kawempe aracyambaye rero umupira w'umukara ari yambaye afatwa yazamuye rero akaboko asaba ijambo yemera ibyaha byose ashinjwa. Bagoma kandi wavugaga iki Nyankore hari n'umusemuzi usemura agize ati rero ndashaka gusaba imbabazi ku cyaha cyo gutera perezida. Ubushinjacyaha bwahise buvuga ko rero kuva Bagoma yemeye ibyaha igisigare ari kumukatira igihano akwiye umucamanza kandi ariko we yimuriye iburanisha ku itariki ya 30 Gicurasi kugira ngo Bagoma azabanze abone umwunganira kuko ibyaha aregwa bishobora kumuhesha igihano cya kabiri kiruta ibindi aricyo cyo gufungwa burundu nk'uko ayo makuru abigarukaho cyane cyane kubirebana n'uyu mugabo. Reka mbashimire mbifurize kugira umunsi mwiza no kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kuba natwe.